Polikliniku Health Medic čini 20 departmana. U okviru njih pacijentima zdravstvene usluge pruža 50 eminentnih lekara specijalista. Oni primenjuju svetske standarde u dijagnostici i lečenju. U poliklinici Health Medic, opremljenoj najsavremenijim medicinskim aparatima, može da se obavi niz različitih pregleda za samo jedan dan. Posebna pažnja posvećuje se prevenciji. Prema statistici, svake godine u Srbiji 4.500 žena oboli od raka dojke, a 1.500 njih umre. Mi smo momentalno jedna od zemalja koje imaju najveći mortalitet, a suština smanjivanja mortaliteta je rana dijagnoza. Što se tiče karcinoma dojke, ne postoji realna prevencija kao što postoji za grlić materice, ali zato postoji rana dijagnoza. I rana dijagnoza je u svakom slučaju dobra prognoza. Šta znači rana dijagnoza? Tumori u većini slučajeva otkriveni do veličine 1 do 1,5 cm. U većini slučajeva, čak preko 90%, nisu dali niti lokalne metastaze, a kamoli neke udaljene, i bez obzira na biologiju tumora imamo velike šanse da tu ženu izlečimo. Digitalna mamografija zlatni je standard u ranoj dijagnostici raka dojke. Zašto digitalna mamografija? Iz više razloga. Pre svega zato što je smanjeno zračenje. Druga stvar, zato što je smanjena kompresija na tkivo dojke i to je ono zbog čega se žene najviše i žale. A treće i najvažnije za lekara je to što je u mogućnosti da dijagnostikuje najsitnije promene i te najsitnije promene da adekvatno valorizuje. Pomoćna dijagnostička metoda je ultrazvuk. On je savršen za mlade žene i preporučuje se jednom godišnje od 30. godine života kada je nalaz uredan, ali i kao dodatna metoda mamografiji kako bi se utvrdilo da li postoji neka promena u dojci koju je potrebno lečiti. Što se tiče opreme koje posjeduje ordinacija Health Medic, ja moram priznati kao lekar koji je birao opremu da sam se našla kao u prodavnici čokolade, gde je izabran najsavremeniji aparat za digitalnu mamografiju koji pruža mogućnost detekcije najsitnijih promena i zaista obezbeđuje maksimalan komfor pacijentkinjama. S druge strane, dva ultrazvučna aparata koji su danas radiološki standard omogućuju dijagnozu najsitnijih promena i definitivno omogućuju jednu sigurnost i preciznost u dijagnostici. Takođe, u ordinaciji se rutinski rade takozvane core biopsije, pomoću kojih se dobija direktna i nedvosmislena patohistološka dijagnoza. Mamografska dijagnostika karcinoma, ali i drugih promjena u dojkama treba da počne takozvanom baznom mamografijom od 40. godine života. Ritam daljih pregleda određuje lekar. U ovoj ordinaciji pacijentkinje pregledamo na 3. godinu mamografske između ultrazvučnim pregledima. Potrebno je doći u prvoj polovini ciklusa na pregled, zato što su dojke tada manje osetljive i naravno voditi računa da žena nije trudna.